April Cable News Program en tuti ting na pe kon chibai tan jin thobi Pearson monin gari te latna le khosung adingin thum sakna nei tan jin akimzo inangai diu Young Paiti Association YPA Pearson Monunitin kumteng pathian ni masapen ahi kele alem chang pathian ni masapena khosunga gari omte latna le khosung adia thum sakna ane zelo tukum adigin zan January somle khatsang ne som ne lagukin biakin kong mol twala gari latna le thum sakna nei nom he wawana khosunga gari nei ten amau gari chi atoin khosung mi pi pai khomin di zui thang in hun satna makaya upati khamjamwan local chairman TBUC ABCC Pearson monin thumna to hun hong he unzat sugin valupa S Kamlian in vaidona thugen a pastor G Thangro Siam local pastor ABCC Moria in Pearson mun khosunga gari omte pathian kenga latkyak la nei he Wawan ake lalkan mung President YPA Pearson mun unit le ti khai khomang Chief of Pearson mun ten thugen na newa BYF Mori akepan phatna la pol oma Pastor G Sanglian local pastor ABCC Pearson mun makain Pearson mun khosunga dingin pathian kenga thum saka khosung mi pin ne in hun topa en lian khon pau in ki pa thugenin upati kamdolian local chairman TBUC ABCC Moria in thum nai hun kha khe Young Paiti Association YPA Pearson mun unity na hele kumteng pathian ni masa ahi kele lemchang pathian ni masa pena khosunga gari omte latna le khosung ade thum sakna ani o paito zel som pim zan January som le khatni a pathian keng rat khia ka om gari peini peithum le peili nei akikomin zathum bel pha he Manipur Police in Gamsunga motor vehicle dan bo siate en kai to zelin nisagi kalkhat sung in dan bo sia gari tam takman uhe Police Manipur Police in hi le kaloi January ni nga ki pana January som le khasang ni som ni lagok nisagi sungin Gamsunga motor vehicle dan bo sia gari som sagi le sagi tunga chalan kat in wai ki pan sumtang sang som sagi le li le zanga muswain January ni li sang ni le som ni lagoka pan January ni som sang ni le som ni lagok sungin Manipur Police in traffic dan bo sia gari khathen tangin gari thum akipan tinted flames lakhiak sakhem Churachampur district ka aleng traffic control police CCP motor vehicle le traffic dan bo se et kai na pai pi tawin January som le khat sang ni le som ni lagokin police station traffic point tedim road dung a modified silencer pipe amat kyak sa tengo media na mi pi mu theiding in JCB zangen hi sia u he TCP hun paisa motor vehicle amendment act 2019 pansana drive ane hunwa kumchingna wagari hek two wheeler a mini sanga tamzo ki pwa two wheeler at wang helmet kholo film tintek glass thwa khamnei sa gari hek ko mobile phone zangle adang dang to en kain November ni som sang ni som ni langa pan January ni sagi sang ni som ni laguk tanin I chalan tungto na mi zaguk som yele li liaw saka omim teng noi khatle sangthum treasury a chalan tungton a pekhiain waila ka tunia hi siata om modified silencer pipe som ni thum leng tel kha hem TCP na hele mabana motor vehicle amendment act 2019 pansanin drive sunsom tawzel ding uhe PM Street School Jawahar Navodaya Vidyalaya Churachandpur Pol Kwale Pol Somlekhat Sinthei dia form pelot candidate 10 admit card lak thei ding hem admit card a hi le jing chang January somle thum sang ni le somne le kukapan office kai hon sungin JNB Churachandpur lak thei dinga Pol Kwale Pol Somlekhat Sinthei ding in Hongtung ding February ni sagi sang ni le som ni la kukin literal entry selection test om ding a hi dan Vikram Singh principal JNB Churachandpur in thei sakna bol he Khatenga district sunga government health institution le tel tua mun khen khata naw pangte adia routine immunization RI ne a omto ni January som ni sang ni le som ni la kukin Newlamka primary health sub center bi mun hoya na in a wa huna naw pang tam tak na tuam dalanam doi don sakle ka pinom uhe routine immunization at nupi naw paiterin naw ngek piang tunga ki pan naw pang kum som le guk tante dam doi don sakle ka piwa hia huna area wam sunga asha ten leng ki thwa pi in mi tam tak ka pinom uhe waya nupi naw pai bana naw pang kum som le gukikal te tetanus ka phiwa naw pang kum nga te DPT ka pa vitamin A don sakin naw pang kum ni le kum li ki kal te vitamin A don sakhi uhe
naw nge khakwa te vitamin A don sakahi banwa measles rubella MR le Japanese encephalitis JE apoimo dungzuya ka phiwa naw nge kum khat le akim te DPT kapin vitamin A don sakahi banwa JE le MR apoimo banga ka pa omin naw nge khakhat le akim apan kum thum le akim ki kalte OPV don sakin pentavalent le IPV leng ka phiwa naw nge piang tung le khakhat ki kalte BCG ka pa hi banwa OPV 0 dose don sakhi he routine immunization a hele hun binaya na tuam to ma pan ki ben na dia ka pa hi dung zuin PHC in amaulem tan huna na idia bikhe bolin Waiwana district immunization officer DIO to ke thuza to in ni bikhe bol zelu he routine immunization a hele dam sunga na tuam to ma ke pana ki veng le ki hombit na dia hun binaya dam doi anek tho le ki kap tho a hi manin ngai poimo hwai ma na tuam te dal zong na dia course chinga ki kap ding hi ma le tam takin api chin nung kum som le guk a ki kap ding pen ngai sak non lo pol om a course zo na dia kum som le guk ching hun adam doi ki kap kwa pe on ngai poimo am ki kap sak chia ding in district immunization officer DIO in thei sak na le nget na bol he gamsunga khamthei dodal na konga security force ten Tecnopal district asing tang mi thum to khamthei tam tak man khop he security force 10 January ni som sang ni le som ni le gokin Tecnopal district sung Tecnopal police station naka checkpoint a khamthei to mi thum manua mata omte hi le James Baite kum som ni le gyat of Tecnopal district han ekim Baite kum som nga of Tecnopal district le David T mate kum som ni le khat of Churachandpur district hiwa mi thuma kipan WY tang kezing nga le point gyat kwa agik azat layu gari pehili nei Mahindra Bolero MZ01F 5013 mobile phone thum le Aadhaar card thum to man khom he lamka le kakpok pi ki kom to ana Chairman Tiger Road to ni January somne ni sang ni le somni le gok so nunga ki pan rong meiten akhak tan sia kun wai lampi ton tam tak lamka la koltang he yai lampi hi le Manipur a sang ni le som ni le thuma ki pan twal gal ki pan nong Imphal ko sung ton lawa lamka le kangpok pi ki kom to ana lampi poimo ma hi a meite ten hi boy ding ut ma le hi thei tak tak lawa a hi na a midang kwate hiam khunzata sang hi ding gin ta kwai a boy suk pi lain leng yai lampi ha sianga madoka pai masa road opening party polte meite ten lambun ambush khange u he tunia lambi khak tan goi a hi ziakin lamka ki pan kang pok pi zwana paite veitum le konjim a koltang in kang pok pi ki pan lam ka zwan te a hi ole kharam vai phia koltang wa maban sona pai ding le kinung le ding ki kala tam tak boi ma huidarin ki gen he ya ki kom to ana lampi German Tiger Road a hi le pwa a hi lo ding de in the Foothills Chief Association FCLA Rongmei Naga Council Manipur RNCM in Pannak Takala in Amaute Zaliang Rong United Front ZUFS Kamson Paul in nung thua pin apaita January ni kwa sang ni le som ni la gokin leng ZUFS Kamson Paul in kharam bai phe khwa ka pin wai hun son lo sung village volunteer Paul to ki kap to amaleu ZUFS Kamson Paul tai sein ki hem mang he Tuni alampi khak tana hi to ketarin boina asosan ding lau thong na ziakin security force ten kin takin del zui nga lu a himale hiai thugel a hi tana ki hona bangtan om hiam chi bel thei chiang bangma om nai lo he Churachandpur District Village Defence Force VDF Welfare Association CDVDFWA in peaceful rally na iding full support puang uhe why government of Manipur kyanga VDF Personal 10 haksatna atwa teo kisaya thilnget o implementation of section 18 of the Police Act of 1861 regularization of service le enhancement of honorarium to kisayan kai dule gen khom tu ding in Government of Manipur in committee bol khema le tu ni tan pi ching swalo in December som ni le thum sang ni le som ni le nga ki pan VDF 10 lungkim lo et sakna gun down le pen down strike pan uhe yai to ki sai all Manipur VDF Employees Welfare Association Central Committee te thupuk na mangin January som le nga sang ni le som ni le guk ma nge ya athil nge tu pi chin sak a hi keile Manipur sung district som le guka om VDF personnel sang som le
som nga ten lungkim lo et sakna in Imphal khopia lampi zuina peaceful rally nei ya thupung na alako Churachandpur District Village Defence Force VDF Welfare Association CDVDF-WA in full support puang wa hidan hangmualal president le zamkhomang zo secretary ten full support puan nalai a swai kai uhe Jingchiang January som le thomsang ne som ne lagok sinam dak som le akima ki panin ABC Gospel Centenary Hall Niulam ka Samson Paul P 79th Foundation Day zapna omding he while honoring the legacy strengthening the present and visioning for the future of Samson Paul P chi thupi azangane hiding chief guest in PC Banalruata Honorable Minister Agriculture Department Government of Mizoram Pangding chief host in ER Ginzalala Hausel Honorable MLA and advisor technical to the Honorable Chief Minister of Mizoram le special guest in Lalmoan Poyapunte Honorable MLA and advisor political to the Honorable Chief Minister of Mizoram Pangding he Waiwon Sungin Reverend K. Kamchin Kob General Secretary ABC in prayer and exhortation hunla in Samson Awards 2026 homna SSPP Life Member Awards homna Samson Paul P website honna Samson Paul P annual magazine honna Samson Kilam Hilna Laibu honna wana Samson Kilam Hilna to Kisaya Teresa Tangpuain Life and technical skills for the career in the age of artificial intelligence AI le Sangwan Chingin mental health and youth challenges in the age of social media chi thupi pan sanin thugen ding uhe yauna laibu hon khya ka omding Samson Kilam Hilna Laibu kichi kumni evolving weng bola omjing changin foundation day offer dana bukhata teng zani ahom khya khiding he wahona kwa pe Samson Paul P life member hun paisa heu tu hi in Samson na ngai na le olmo lam ka le akim na ya om kwa pe ngai na taka wap che dingin Samson Paul P general headquarters min in John Palton Lian secretary information and publicity Samson Paul P general headquarters lam ka in news tungton in chiana bol he Samson Paul P 79 Foundation Day 2029 jang dinga chelna Topan lem ahon sakpi nge lamenin January ni som letum 2026 sepnon ni chiangin Samson Paul P 79 Foundation Day to kisai EBC Gospel Centenary Hall Yulam ka san naum ding hi dai huna to be in honoring the legacy strengthening the present and visioning for the future of Samson Paul P to be zanga singlam dak som lekim ak program ki pan ding hi dai huna hun janna chief guest pu PC Balarwata Honorable Minister Agriculture Department Government of Mizoram Pangdinga chief host in Pu Air Ginjalala House Honorable MLA and advisor technical to the Honorable Chief Minister of Mizoram le special guest ding in Pulanwan Puyapunte special guest in Pulanwan Puyapunte MLA and advisor political to the Honorable Chief Minister of Mizoram Pangdinghi Daimon Sungin prayer and exhortations Reverend K. Kamchin Koop General Secretary ABC in Jangdinga Samson Award 2026 homna SSPP Life Members Award homna Samson Paul P website honna Samson Paul P annual magazine honna Samson Kilam Hilna Laibu honna bana Samson Kilam Hilna to kisai P Teresa Tangpua life and technical skills for any career in the age of artificial intelligence to pi jangin le P Sangmon Ching mental health and youth challenge in the ages of social media ten gen ding uhi kai huna laibu hong ki hong dek Samson Kilam Hilna Laibu kichi kumni valving bank ki bolle sut bana ngai tu ahi nongin foundation offer ding ina da vaidang ka teng zani ina copy bukhata ki hom khe ding hi kwa peu Samson Paul P life member un paisa le heu tu hi in Samson Paul P ngai na ba all mo lam ka kim le keta om kwa peu michi dai hun program hong wat nge ding ina information publicity department apatina Samson Paul P general headquarters secretary ina kahun chial kahun yen wa hi takipa ke Tunia ding a Hornbill Cable News program tungtona thu thak la khom ngai khyak thoi hai teng a hi en tu te na be kon mangpha